Raket ni dapat membantu pukulan lebih tajam. Sesuai sangat untuk kaki-kaki smash. Barang baik kita dah cun. Let's go. Ini dia geng, raket Ferret TJ Power. Berhadiah 4U82 gram. Balancing heavy. Stiffness medium to stiff. Dan maximum tension boleh tarik sampai 35 pound. Frame isometric sweet spot besar. Jenis aero frame. Ada teknologi Japan Hot Mill Graphite. Plus slingshot T-joint. Plus low aerodynamic. Plus aero shape with turbo power frame. Dan grommet ada 76 lubang. Ketebalan shaft 7.0 mm. Dan ada teknologi carbon nano shaft. Plus Japan Hot Mill Graphite dan nano shaft. So, gabungan semua ni, raket Ferret TJ Power ni sesuai untuk player yang suka smashing, drive laju dan membantu pukulan kita lebih tajam. Pantai dan sungsap semua boleh geng. Sekarang raket ni dah ramai orang pakai. Kalau berminat boleh datang terus ke kedai raket. Nak saya racun barang baik? Boleh terus tekan follow geng.